Anya laki din! Hello, iti kapipintasan a prinsesa. Nakariing kan dungok? Ay, makapakilig ka mo't my love. Uray laaglag tulag to'y puso. Wen, my love, kariring ko. Ngam sa anak unay anak katurong. Tas ikamot latan tilinaon ti panunot ko. No kastangag kidamak, sikat ti matagtagainap ko. Kat no agmulagatak, tilatakin na po gim ti makitkita. Apo aya, una yun amamimiss ka, my love. Oh, day taman, nag-sweet ka meten, my love. Isungay ayaten ka unay-unay, sis. Kaday tinay, agkan ka man uray iti telepono laang. Aday ta, napnuan dungo nga agak. Ay, kinikilig si ako. Ay, ayatin ka matunay, pogi. Si kalaang awanan sa bali. Promise, mua-mua, chup-chup. Promise, my love. Basta ikaw ang aking prinsesa. Isungarod nga ikarkarigatak ti agurnong. Tapno makapagkalaysatan adagos, my love. Katnay, apaw, nagriga ti long distance relationship. Iti cellphone laeng akanayo na makatungtong ka. Una yan. Kaya't kan unay ama ka din na. Ken makita iti inaldaw-aldaw biyag ko. Ay, sige nga rod, my love. Agtrabaho ka na imbang tapno makaurnong ka. Kat makapagkalay sa atamuton. Ngamne, trabaho ti asikaswam dita Saan sa Bali? Opo, my love, so sweet. Anya lakit din. I love you. I love you too, my love. Sige, awagan nakmanen inton break time mo. Chup-chup! Bye-bye! Okay, bye-bye. Paray! Itay pala nga uni day ta cellphone mo nay. Apaw, agsasaro no to text. Nay. Daytoy. Kita man bet, ang mga no emergency. Kita ang pare, ang mga no sino dayta. Na. Kita man nga rod pare. Amangan kiti no emergency nga agpaiso. Ay sos. Nises may labmet gaya manan. Ay na. Sos. Mabait laang tabasaak man. Naka-ado atex na nay. My love, nasaan ka na? Kumain ka na? Baka nababasa ka na ng lingat. Awanak paimat nga rod amang punas itilingat mo. Anya ti ubra emon dungo. Apay saan mo sinasagot ang tawag ko? 10 missed calls. Apay saan ka nga ag-reply? Naka 20 text account. My love, reply ka. O baka adan sa balimon. Isu sa anak replyan. Baka agdedit kayon. Isuan nalipatan na kon. Pogi, ag-reply ka. Sos! Patay kang bata ka pare. Nakadadugaya man ang message ni my love mo. Ay ngam, amu naman. Amadama kang agtrabaho. Sos, sa bali pa yun di pampanunutan na. Nakidate kan samot tayo iti sa bali kung kunana. Ay, isungarod pare. Kaya't nangamin kat minuto ti i-update ko kenkwana. Ay sus, nakasarsara ka ko na talaga. Tani, 2 oras matgaya man nga agpaiso. Sus! Bantay sarado ka pare. Uray LDR. Wano long distance relationship. Ha!
Sino nga imat nga men, ti sana matanakan iti day takin na poging paray. Ang mga no isukat mo iti sa balay. Uray siyak mata. 30 missed calls ko naman. Kan 20 texts ay shout! Ay, nagbayag asumungbat. Hello, my love? Hoy, si Kapogi! Apay anak kabaybayag mo asong batan ti awag ko, ha? Nagbayag mo mo ilaang a-replyan ti text kan chat ko. Ha? Amangan mat no sa balintyar aramidam dita. Amangan mat no addan chicks mo. Ha? Oh, my love, mat. Amom mat na iti ubrak. At daak kita ijay sirok tilugan. Madamang agrep-reperak. Saan mat ama bali na kanayon nga igam ko ti cellphone ko? Tagungat mat ni boss. Kan may sa, nagado ti customer mi itay. Raspay. Palusot? Di ko namket di. Talagang addan babaim dita. Ha? Amangan ket din no isupay ti madama nga i-reprepare mo. Kunakan ka, Pogi. Adala maamwak ag saga nakakanyak. Ha? Saan asyak tiluklukom kunak manan? Ay, anya ka matan, sis? Saan ka makawawat? Di umay ka ditoy. Taumay mo i-monitor dito CCTV ti shop. Makitam ti amin nga aramidag. Makitam, may turad nakpayan ngong tan. Ha? Kastay ko nakkan Pogi. Apay ti ko nam, itulok ko ang maagaw na kati sa bali. Ha? Kukwa ka laang, nawatam, nawatam! Ti awanan bayin, inidip nan ti cellphone na. Talaga nagbalbaliw kan Pogi. Sigod anak ka sweet ka kanyak. Kanayon mo asong batan ti awag ko. Kan nag-reply ka dagos iti text kan chat ko. Maamok lang at dilim-limad mo kunak manan. Ha? Makitam! Ay, nalpas man ang timay sangal daw. Makabanog, mate. Nagado nga minti imparipir na kiti customer. Nimbaglakid din tanalpas ko amin. Dakal mo't basit kita. Anos laeng Pogi. Makalungaw kan tumat laeng. Tinasaya at maturog akon. Ne. Unay madaytan? Kasla earthquake advisory. Kitakman. Ni madlagayam sis. Sus. Alauna pa ilang iti parbangon. Anyamatan. 99 plus messages sa 56 missed calls. Makadisturbo iti pan naturog. Kung naglakid din no emergency. Aguray ka man. I-off ko man lang iti cellphone ko. Aday ta. Ituloy ko kitdi ti maturog. Pogi, naka 90 plus messages akong kankwana. 56 missed calls, mare. Ngam di naklata sungsung-batan. Parbangunan ngam awan ni Hoy ni ha. Ay, mare. Ang mga nunapan mo na kay kabaret. Nagbiro kiti kasukat mo. Ay, padasan na. Makaraman kanyak day-day. Amom nga Rod, kat ada kami dito Ilocos. Isukat adami dito Bagyo. Ay, mamwak, mare. NBI kaya ito. Nalaing nga imbestigador ko naman. Ay, trunes, mare.
tinasaya ating karantaan. Tamang anod da kakabkabalay nan ijay bagyo. Iso asaan na kaamasang wasong batan. Ay namare ka si kamot. Sana mabalin. Kukwak lang ni Pogi. Kukwak lang, Mare. Jak itulok asabali ti agnumarkan ko na. Go, Mare. Ilaban mo ti karbang kami ti ayan. Hello, paray. Sapsapulan na ka ni Baus. Apayasan ka kano simrak. Itay pa yung uray na ka. Pare, nasakit kami di pagbagik. Ay na, kinagagat mo na itan paray. Kasanaw, diretso mo't kami di panagtrabaho. Ay, saan ka pa yan na nag-day off? Ay na, marigatan aray tabagay. Masapol ang ag-day off kamat kamay. Masapol kami na makaurno nga kadagos, pare. Awan sirbi na taurnong mo paray. Na magastom tumot lang, iti pa nagpa-ospital mo. Pare, Sige paray, tay bagak kinibaws, masakit ka. Agina na ka pa ilaan nga raw, agpaimbag ka. Dumaw asak to dita ka seraminton malaw. sige pare, agyaman nak. Malangarot paray. Bye-bye! Nay, sino nga tanay ito si Mardang dito'y batog ti Siapmay? Ang mga nagpatarimaan ni Tilugan. Hi, Jigger. Si Kamot Gayam says. Ay, nakaumay ka man dito'y bagyaw. Wan, kat, ayan jay gayem mo analaing nga agulbod. Ni Pogi, ti kayat masawan. Iso ti ginagaram ditaw eh. Sino kumapay? Ayan na, iparang mo. Ay na, ses. Saan ka kumangagis iskandalo dito siya? Pangaasim Ta saan nga to ti boses mo, tanay? Nakababain ka dagiti customer, may. Awan bibiyang ko. Ala, irwar mo ni Pogi. Itan! Ay na, sana simrek ni Pogi, ses. Adda ijay dagos na. Masakit. Ay na, sobrang aminan ti bannog na, iti pa nagtrabaho na. Di ko namkit di. Rason na laang masakit. Siguro, napanakidate. Kunak tupay kat, insukat na kun talaga. Anya lakit din. Sana kas jay tigalad ni Pogi, ses. Si ka lang tinubya na. Nasingpag tigayim kaw. Ay na, di mo isakit da ya Pogi. Madanunak lang adda sa bali a babae ijay dagos na. Talaga ang makita na, makaraman kanyak da jay. Ay. Madi ati kasta nga obram, ses. Sos, mapukawan ati kinataraki tigayim ko no kasta. No imbagak nga aramida. Aramida! Sino nga taday ta? Tinasayat. Mapankuloktan tiri daw. Mabitlang! Anay ko! Siyak daytoy! Apay atinong panak. Anya ter aramidom dito bagyo. Mas naaw ka pa'y lang no apay asinipat ka? Apay adi mo sungsung-batan dagiti awag kan text kas kada chat ko kan ka? Sis, masakitak. Tinumpanak pa'y. Nanayunan pa'y ti sakit kon. Ulbod! Ti ko namkit di. Iso nag-absent ka. Taadaing nyawid mo dito'y ababae. Anyan ayat ibagbagam. Nan, kita manje babaem. Amok ngay lumlamang mo. Ay na, ses aya. Adda siguro dito'y sirok tilamisaan. Dito'y likod tiri daw. Ay, dito'y banyo. Ay, dito'y sirok ti kama. Wano dito unag tilakasa. Wano dito'y ayan dagiti karton. Ay, nangidulinam iti babaem. Irwar mo! Irwar mo! Unay kan ses aya. Saan kung tupulos ama aramid ti agbabae? Taloyalakan ka.
Ngam. Oh. Sumubsobra ka matan. Awanan ti peace of mind ko iti kastangar aramidam. Makapa-stress kan. Pogi. Wences, nauma ako ni ti kastang ugalim. Apa iti panagkunam? Agnanayon ang maawatan ka. Ho, ses ka talaga, obses. Pogi. Kaya't mo 24/7 tang agchat-chat kan agin inawag. Sana kla nga makareply adagos kan ka, kas kalaason at taul. Unay kan ses, saan nakarobot? At da trabaho, saan lang ati makichat-chat ter aramidak kan ka? Sorry, ay ayatan ka nga minunay. Diyak kaya't amapukaw ka kanya. Oh, nauma akong ses. Hala, kayat ko ti agin na. Oh, kasla ko maro ti sakit ko gapo iti ugalim. Tinasaya at agbrektan. Umanaw kan dito idagos ko. Agawid kan. Masapol ko ti agin na. Hala, panaw! Pogi, Pogi pangasim, di na kumamot papanawan. Pogi, ay ayatin ka unay. Pogi. Diyak itulok nga i-break nak ni Pogi. Iso lang, tinakariknak, iti ayat. Oray pandak, ay ayat aglata. Pogi, my love. Dituyak lang, tersena iti sango ti dagos na. Uraya karumuan, pasurutak ti papanan na. Dayjayan ni Pogi. Rimuaran iti dagos na. Apay ngay nga adaimet na at traveling bag. Papanan na nga tan. Ay, tinasayaan. Surutak. Nagsardang iti bus station. At naglugan iti bus nga agpailokos. Agawid ijay lugar mi. Ang mga nusurutan na. Tati amuna nagawid ako. Tinasayaan. Aglugan na iti sabali abas. Taun-una ak amakadanon ijay Ilocos. Oh, haday ta. Nakaluganan ni Ses. Kat ni, umanaw ang tibas ang nagluganan na. Ay, nabang ara na kiti gusto. Anyamot na daya babae. Imbreak ko lang ako dun. Surot pa ila surot. Ay na. Imbagla ang hinta nakapanunot ak adagos iti pamuspusan. Iti kasta. Kat makapanaw matla ang daya babae. Tinasayat. Inak sumapol iti sabali a pagdawsak. Iti kasta. Saan nak amatuntun. Kan masapol ang maddaanak iti peace of mind. Ay, agyaman ak. Anyalaki dinaya. Apa yun, Mare? Kasangsangpot mo ba ilang manipod iti bagyo nga magsangsangit ka? Kasano, imbreak na ko ni Pogi, Mare. Sinurot ko pa iji bus station. Tatiam mo katagpailokos. Ngamsaan matgayam. Ha? Kahit na pananangay? Ay, diyak ka mo, Mare. Diyak mo't lang maawagan ng tinumber na. Imblock na ko ni J Messenger. Ay, hawanan ni Pogi. Hawanan, Mare. Ay, anya langit din. Sikan tumat ngamin, Mare. Obses na obses ka kini Pogi. O anya, naumamatan siguro ayay tao. Nagtoksik tumat ngamin ti ugalim. Makapabagkel kamat ngamin nga agayad. Ang sana bale, Mare. Adu pa iti mas Pogi nga mison. Mare. Ay ayatak ni Pogi. Agbababawi ak. Agbalbaliw akon, Mare. Aww,
But then, ano pa, naudin ti amin. Sinasaya at lipatin mon. Oh, may kan. Agpalami istakit di, babain iti arak. Ala, umay ka dito ay. Balbaliwam day tanga ugalim. Una yan, obses ka iti lalaki abandak. Anya laki din. Luping, ako singil ng bayad mo. Oh, adada ka madgaya man, Bomi. Ay, oh, teka. Oh, ito. Ato'y ang bayad ko. 200 ngayong araw, Ilistam. Salamat. Ay, Bomi Pugay. Magandang hapon. Pris na pris ka ngayon, Ikaw lagi mo ako loko. Basta kita mo ako Ano kailangan mo? Ikaw bili o ikaw utang? Ambom ang kailangan ko, Ako, utang ko, Sure. Ano utangin mo? Item o pira? Pira ang utangin ko, Magkano naman? 10,000 ko, Dakkel naman ng uutangin mo. Sure ka meron kang pambayad? Danag mo na abong bayad. Pandagdag ko doon sa halo-halo business ko. Siyempre mo't may pambayad ako. Okay. Daily o weekly pay ang singil ko sa'yo? Daily, siyempre. 200 daily ang bigay mo. Monday to Friday ako singil. Saan ang bahay nyo? No problem, Bumay. Ijay laang sa tabi ng kanto mismo. Ijay blow abubong tibalay ko. Okay. Idaan ko bukas ang 10K sa bahay nyo. Basta magbayad pag singilan. Walang tago-tago. One, cross my heart. Danag mo naman, walang tago-tago. Ako, bayad daily. Dalagamot a pinaypaysom ti imutang kinibumi, nana. Wan man lubeng, jay dosmel. Pang nayon ko iti halo-halo business ko. Kapigpigsahaan na ko namsa. Ay pang tapal yung utang nila kay Kuya Sugalan. Ay, Diyos mío, Marimar. Apay, mano ka di ti utang nila kayo, nana? 4,000 na de. Nay, adapay mabati yung arod 4,000, do kastamot laang. Apag iso, kisayan nyo mutan ati utang nyo dito tersenak, nana. Unay ka mutan lubeng. Saan ko pa'y anaig-ig gaman ta kwarta, nakwintam adagusan. Apaw, awan pa'y pagbayad mi ka, sampay laang, taigatang ko na dya iti bagas. Masida, gatas ti ubeng. Ay nanana, dua nga tawanan dya utang yu kanyak asa nga 10,000. Kaano yu pa'y abalak akisayan? Sa ita, imutang kayo manan kinibomi. Kaano kayo pa'y makabaybayad ngay nana? Hay, si kakit di matlubeng, saan ka ka di nga agong-ungat? Tanay, bumakbakit ka, kasta nga agong-ungat ka. Ismail, lubeng! O Nina, ito na yung 10,000. Lahat yan 200 daily pay. Oo, dadag mo na Kita mo naman, may business ako. Pandagdag ko man sa puhunan ko na halo-halo. Sige. Start na ako singil sa iyo next week 200 daily pay Wan, Bumay. Danag mo na anya laki din. Sige, alis na ako. Ay, pimanawa, tisan pag abumbay. Imbaglaang ta naglaka ang mautuday jay abumay. Ay, inak man kiti agrubat ta inak ije ile. Inak kiti agpapintas. Self-care ko naman. Apaw nanang, nagpintas kayo masimang po tayo. Barbaro ariban kayo Kan kakut-cutics pa'y dayta imayaw. Apaw, pati pa'y dayta sa kayo. Kan nakapa-eyelash extension kayo pa'y. Bakitan kayo lang arudin nanang. Nangalaan yung iti kwartayaw. Ay na, damag ka adamag si Kajino.
Di kakit maragsakan, ta saan nga ang ragtiinam. Doon ko naman. Anya laki din ni nanang. Anya adun niya nanang. Ay nanang, daytan sama di nakita kay di na minsan nga inalam ka ni Bumi a Bombay. Ay agungit ton ni tatang. Ninayunan niya man tay utang yawn. Agindo dun niya kanto mo nanang. Dun niya nga awan mo maisang na. Ay, kita niya nga iti ginatang yung asidaw nanang. Agtal naman day tangiwat mo si Kajino. Ay, nakatartarabitab ka. Day taman tuyo amasida. Umanay nga abasto tayon iti 2 Domingo. Anya? Tuyo manen ti sinsinda tayo iti nakalawas. Tuyo manen ita adwa Domingaw. Ay, anya laki din nanang. Hay, apo aya. Nagdaga ang antipanawan. Napalalo ti pudot nan. Apay nga ita, mawalo pa lang tinalakok ahalo-halaw. 8 times 30, kato 40. Sakto lang nga ibayad ko kini Bumay. Ne. Ni Bumay ang pasuti sumungan. Ako singil na start bayad mo. Nina. Apaw, nagsapa ka naman. Alauna pa ilaang ng malam. Siyempre, alauna ako singil dito sa area nyo. Kaya alauna ka bayad. Oh, ito. 200. Salamat. Bukas ulit. Awan, at 200. Napanan, kinibumay. 40 laang ang tinabati ang naglakwak. Ay, apo, ay na ito abiyag. Ipukaw ko man lang ang tilakaw. Ay, gumatang kayo! Halo-halo! Pagpalambis ita, napulot ti panawan. Halo-halo! 30 pesos lang! 30 pesos! Nananam! Kanda imas! Ngam ni bakit yaw! Manang Luping, gumatang man iti suka. Mabit lang, Gino. Ilipas ko lang dati may isang order halo-halo. Ay, aglakla ko kayo mag-ayam ti halo-halo, Manang Luping. Di, tinulad yun di halo-halo business ni nanang ko. So malagayam nga awanan tum umayin ag umatang tilako ni nanang ko nga halo-halo. Aglakla ko kayo mag-ayamin, Manang Luping. Anya, tinulad asan sa mo, Gino. Talaga na imas nga dayo dahito halo-halo alakok. Ngam tilakon ni nanang mo. Kasanumat ngamin, kasla kanumot agas tiraman na di halo-halo ni nanang mo. Talinao kan namot iti sunflower seeds kas kada pasas. Siyak nga'y, kompletos ricados, at dapay gatas na. Ay, nanta naguyaw kayon, Manang. Itadyo nga rodan tegat gata kasuka. Oh, dahito yung tisukam. Kandura idanon mo kininanang mo ta imbagak, awan bibiyang ko taus tumot, pudnumat. Kasla agas tiraman na tay halo-halo yo, pue! Para sukalaang nga impagatangkukan ka, nakabaybayag ka pa nga nagsublay. Apay, nagdagdaga sa maya si Kajino. Naibuston, tay tuyo si daan, awampay di sausawan na. Ni Manang Lubing ngamin nanang. Nakabaybayag nga aglakaw. Nagado ngamin ti laklakwan na iti halo-halaw. Nagadaw ti nakapila, iso na bayaganak. Aniya, aglaklako matan ni Lubing iti halo-halaw? Nanang, kandagay sukiyaw, napanang kengkwana. Sumulaga mabilbilang langan to, may gumatang kada kayaw. Sulutira da di alubeng. Kasla ka imasan mo ti halo-halo naman, ha? Nanang, naimimas ka no di halo-halo na, takumplito sa ricados. At adupay ka no ti gatas na, ngam di halo-halo yaw. Ta di halo-halo yaw ka na, agat-agas tiraman na. Ikan yun to mo ngamin ti pasas kun sunflower side. Iso day di ti baro araman ti halo-halo ita. Saan dalang ngamin anairwam? Pangpor ngamin ti panagramraman dakat. Ti halo-halo, iso ti sosyal a bersyon ti halo-halo ita. Hay, anya laki din? Mabit lang, Tino. No ijay dan amin agumatang iti halo-halo kinilubeng. Pangala akon nga iti pangbayad ko kinibumay. Ay, Diyos mio marimar abiyag.
Nay, adama na ni Bumay. Agbusbusi na ti motor na. Apo! Tao po! Apo! Tao po! Nena, ako singil 200. Nanang, ni booming agpaiso day ta. Amupsi ka. Nakatartarabitap ka. Agtala ka man. Agarasaas ka. Ikapsot mo na ita pa nagsasaam. Alam nanang, apan na mo inuputin day tingin ako. Asa na kamakangas nanang. Birdirokin na kangaroon ni Bombay. Isa day tagtuk-tuk-tuk. Tao po! Nena, Pangala singil ako mangaron iti pagbayad ko kat awan customer tan iti halo-halo. Tanapan dyan ay ti bruha nga lubing nga sulutera. Tao po! Rinig ko, may tao po sa loob. Nena! Nena! Danga ka talaga nga ubing. Kunak tumot nga agtalna ka kat. Malapdak nga ron ayamot ti agbain. Kit pagalamon nga ron ti pagbayad mo kini Bombay. Awanin ko ratam nanang. Amangan no makulong kayo no saan kayo makabayad. Agulimak ka man. Nakar-ariwawa ka. Sika, Gino! Tao po! Ay, alis na nga ako. Balik na lang ako bukas. Ay, impaglaangan. Pimanaw mo't laang. Uray lag kibakibayaw. Kan aglag-tulag-tulay ti posok. Gapo iti kadudulin ko. Ay, anya lakik din. Lubing, ako singil 200. Oh, ito ang bayad ko, Bomi. Lakas business mo halo-halo ah. Haba pila hanggang kanto. Ay, oo. Naimas kasi ang timpla ko. Kasing imas ko pa. Nakikita mo ba si Nina? Hindi naman na ata nagtitinda at sarado ang bahay. 4 times na ako pumunta singil sa kanila, wala labas na tao. Hindi na yung nagtitinda. Lugi na ata. Kasano, nasa akin na lahat ng customer niya. Huh? Tsaka di na yun magbabayad. Wala na pera yun. May utang pa nga kanyak. Di pa nagbabayad. Hay, paano na ako makakasingil yan? Hay, anyalaki din sa Ilocano. Nanang, addan sa manan ni Bombay. Saan ka arumrumwar? Abang ano ilukat mo ba ng tiridaw kang tawa, Gino? Kasano kumasa anak arumar ngay. Kini makasisiyara kon. Sakit at dalitarwar di CR tayo. Tanay, manidato tiyang ko nanang. Alam mga dituyak unag mga CR. Hay, sika talaga, Gino. Ingkan, ngamno damagan ni Bumay, ibagam nga awanak. Mawatam! Woy, nanang. Mawata. Ay, buti andito anak Nina. Boy, asan nanay mo? Ay, ikaw, singil mami ko? Oo, ako singil 200 bayad niya, utang niya. Ay, sir, wala naman daw si mami ko, sabi niya. Kaya wala ka masisingil. Wala daw din siyang pera. Kaya siya nagdudulin sa loob ng bahay namin. Kasi wala daw pambayad sa'yo. Ha? Andyan nanay mo sa loob ng bahay niyo? Oo, andyan yung chinilas niya oh. Pero wag ko daw sasabihin nandito siya. Ha? Sabihin mo, balik ako bukas. Dapat may bigay na siya bukas sa akin na 200. Akala Nina, kada 1 PM lang ako pwede singil at punta bahay niya ha. Kada alauna lagi sarado pinto, sarado bintana, sarado lahat-lahat. Dito nga muna ako sa halaman niya at antayin ko siyang lumabas. Magandang umaga, Nina! Ay, ito ka kakubaw! Ikaw naman pala, Bumay. Ang aga-aga mo naman. Alas 7 pa lang ng umaga. Sigil ka na agad. Aha. Paano ikaw tago-tago ako palagi? Alam mong alauna na, sarado mo na pinto at bintana nyo. Rinig mo busina motor ko, tahimik na sa bahay mo. Kaya singil ako ng maaga ngayon. Paano? Awan talaga maibayad ko sa iyaw. Awan kwartak, Bumay. Drama-drama. Hirap mo singilin ikaw, Nina. Ayaw mo magbayad, kuha ako kolateral. Kolateral? Ha? Wala akong maibigay. TV ko, sira na. Rep ko, di na gumagana.
Kami, upa lang dito sa bahay at lupa. Idi kunin ko na lang itong anak mo. Ha? Ay, bakit naman ikulateral ko yung anak ko? Wala ka namang maibigay sa akin. At sabi mo, di ka nabayad dahil wala ka pera. Di yung anak mo na lang ang kukunin ko. Gagawin kong assistant para maningil pa utang. Ano sinangag ko, nanang? Yes! Danga, maragsakan ka pa, nga alaan na ka dahil kaabumbay, nagngisit, ha? Ay, kut mo na, nanang. Tapno ka na yun kami nga, restaurant, adut kwarta na ako naman. Hala, tara na boy. Gino, maningil pa tayo pa utang. May assistant. Ay saan? Saan mo nga alaan dito anak ko, Bumay? Mala, sakay ka na dito sa motor ko. Gino, boy, alis na tayo. Gino! Wait. Gino! Isublim ni Gino! Apayin nana, takas tatilang ngayo. Kasla kailan na, ay. Apayin nana, akas tatilang ngayo. Kasla kay napukawan iti anak. Kan apay nagpigsa ti boses yo itay, makatitilang apo manok kaw kayo, bigbigatan. Ay nalubeng, inalan ni Bome ni Gino. Inaramid na ako lateral iti utang ko a Gismel. Ha? Ay nanana, apay ngamin nga agutang-utang kayo. Sakit awan magayam ti pagbayad yo. Sa ita, awan pa'y maitidyo sa bali a maikulateral. Inala na lang tuloy ti anak yaw. Ay oo na yan nana. Ay, agbababawi aklo deng. Sa anak lata ko man nga imot utang. Inusar ko matlang ang nagpapintas ti inutang ko. Kan si kamot nga men lubeng. Kinumpitin siya anak iti halo-halo nga ilaklakaw. Isu nga awanan ti pangalak iti pagbayad ko kinibumay. Nata, pabasulan nakpay. No inunam ko mga men, tinagdiskarte, di ada ko mapagbayad yo. Ay, Bombay pa more! Anya lakit din, nana? Nagbaran aya ti panawin. Ayan na di electric fan mo. Jakto pa'y ag electric fan. Tanagngina ti kuryente. Si kanto laki deng. Isungarod ngay mayak dito'y boarding mo, umayak mat maki-electric fan. Nakaduling di kabarbaro nga electric fan ko. Ne, usaram Gimatang kapay mat nga rod no di mo usaram. Ano sam ti agpaypay? Na, si kapay mat nga agsusweldo ti saan na makabayad iti kuryente. Awan mabibiyaga mapamilyam. Ay namanong di nakdisturbuan tamadama ak ngagdadait. Ne, anyaya day tadadaitam. Jay samad da na daster mo. Gumatang ka na iti baro. Puro dinaitaon. Awan bibiyang mo. Ay, mabisinak paigid din. Anya ti sidaan ngayon lutaw. Ngay, papanam. Ay kaya kusina, inakagkalong. Ay, awan makalung mo dita. Ne, naka-off mat gayam to'y ref mo, Brenda. Awan metlat maikargak. Ah, makapakatawa ka man. At the electric fan kan ref mo. Di mo mat kayat nga usarain. Hay, rumarak man laangin tamapanak agpariir di tarwar. Nasaysaya at pay no agawid kan. Umanay nga tada ito'y kwartak nga igatang ko iti arak. Aya, Dayta ti pagalistuam, nubisyo adda kwartam. Isukat akanayon na kangaungtan ni nanang. inak man laangin. Nakangagak lang nga rudan iti sermo na jabalay. Nayunang paymat. Ha? Inakaw. Siya pa'y mo dati ubo na alakwan mila. Itayak pa'y lang nga nakapila. Aguray kayo kaday, malakwan kayo amin. Nay, apay, anya aya ti aribong bunga nyo ditoy. Ay, daytoy lako ni Mila ahalo-halaw. Nagatidugan ti pila? Yeso nga roda makipila ka maut. Napay nga da ka dito sangwanan. Katitayak pa'y ditoy. Ay, di na magkulaang mat No anya ti aribong bungan nyo ditoy. Ala, ijay kalikaw.
Siyak pa'y matabak-bakatan ti unaam. Ah. Ay, Mila, gumatangak man ba? Taramanak daytoy pilpilaan da alakom ahalo-halaw. Manong, aguray ka lang. Naibusanak sa mutan iti ingredients. Ay na, saan ka madanagan na? Tadupay dito yung saganak nga ingredients dito. Ay, mabayag sapay mo. Sapay nagpudot. Ho? Jaksan mauray? Nay, Brenda, nalabsan kay tay ngagdadait. Aging gaita, agdadait ka pa lang. Taktakupak daytoy duster ko, nana. Di ka pa'y gumatang iti baraw. Ay, babalin ka diya dito'y kulang na kanan daytoy ginatang ko nga halo-halaw. Ha? Ay, katwan, anana, adamot pagtugawam dito'y. Ay, wun man tanay, matuntunaw mutan jay hilo na. Ay, adagaya maglaklako iti halo-halo itan. Wun, ni Mila. Ay na, nagadutagatang sika. Nagatidog ti pila. Pinanawak nga ron ni Manong mo a Mario. Makipilpila man. Nay, syaklaangan ti itimplaam. Ay na, nagsakitan to'y bukot ko ang nagtimtimpla. Kasano? Kat no nagadumot nga mintiliнаkwam. Ang sakit pati tengad ko. No kayat mo, tulungan kan nga agkuskus iti elo. Sige man nga rod, Manong. Talaga na banuga ka. At a discount ko Wala, si kapay man. Aw. Daitakat ti kayat ko kan Camila. Guwapo ka man nga main. Ay, nagmayatan na denggan. Yay, talaga na mas na ito'y lako ni Mila halo-halo. Awan makunak. Ay na, jak mabalintimangan itikas na. Ngamin, kalkalpas ti panateng ko, amangan no agsublay. Ay, sumalagayam nga do tinakapila gumatang, tatalaga na masika. Nasaya at mat no adda negosyo ni Mila, tapno saan nga utang. Ay, di mo ko naan nga damot utang na ka. Ay, narigat latag sasauke nana. 5,000 ti utang na kanyak. Naging gaita, di na pa'y binayadan. Manungay ti utang na ka. 1,500. Ay, imbaga, ta 1,500 lang. Agdwa bulanin asaan ang nagbayad. Ay, mapan ko man gayam singiran. Kuna na matitay, nga gurur daw iti pagbayad na kanyak. Nasken ajay utang na pa'y kanyak ti urnungan na. Manulang mat nga iti utang na ka. Ay, mapan ko kasarita. Nasken nga unaan na abayadan jay utang na kanyak. Agamamaom, talaga na imasika. Dahito lako na ahalo-halo. Ado, tigatas na. Ado pa'y lang ang agpay so tipila iti paglaklakwan ni Mila. Nay, apay, papanam. Di ta pwesto ni Mila. Apay, inkamat-ramanan jay lako na ahalo-halo? Ay saan? Nambarak kumangay. Ay naima si kajala ko na. Mapan ko singirin di utang na.
Oho, di ka lamasyan, mate. Apay kumaama siya, anak. Kat nagbayagan jay utang na kanya. Oho, isugat nga awan ti mayat ang mga sawakin ka. Tanakasungsungit ka. Nagsao jay lakay abaro. Nay, kasla. Anya kasla? Agsakit day tachan mun anangan iti halo-halo ni Mila. Iso nga ap-aprusam day tachan mo. Ha? Day taka ngamin tilakan kanam. Ay, saan ang nasakit ti tiyan ko? Dayto'y gayang pusok ti mariknak. Ha? Maatake kan? Ha? Kasi si Damon ay ititaba. Sa bali mo ti panagpitiknan, nay. Ha? Na, ibagam ano itaray ka ni Diya ospital manong. Aha, ospital nga ipagpagamay. Ijay emergency ti pangipanagkan ka. Ay saan? Agayatak samatay. Anya? Wun. Agayatak kin ni Mila. Mila, nalpas kan anagla ko. Ayun, Brenda, apay. Napigsadyay lang ko ma. Kas makita man, ado pa'y ti orders ko Nukas na, adan pagbayad mo ijay utang mo kanyak awan 5. Ay, ada utang ko ayakan ka. Day takot ti madikan ka. Nalipata mo jay utang mo kanyak. Kunak, ano na bayada kaon? Ay, anya kalaki di mo tan, Mila. Namin anon asiningir ka. Ita, nalipata mon? Ay, kunak, ano na bayada kaon? Agbayad kan, makaungetak atalagan nukastaka ka na yon. Ipabarangay kan atalaga. Ipapulis nakpayin, ano day tati pakaragsakam? Nagtangsit kan? Ay, ni Manong mo nga ayan na. Apay adamagam? Ay no, nagimas ka no jay lako kahalo-halo ko na nasika. Sarampiting, diretsaan ka na, Mila. Saan ka akayat nga agbalin nga ipag ko? Di ka man. Amumat nga hindi pa'y elementary aging gat high school tayo. Katras ko ni Manong mo. Nana, adaman la damagakan ka. Ay, yaday ka, Brenda. Ngamin naraman namon jela ko ni Mila halo-halo. Ay, nay, mas kunamutkan ka. Ay, nanana, saan mo man nga ulit-ulitan dayta. Takagurak adenggan. Damagak laeng no anya tinariknam. Kalpasan anangan ka iti halo-halo na. Nariknak. Awan mo. Normalak matlata. Apay anadamag mo dayta. Pampanunutek nga rod nana. Anagayuman samutin ni Manong ko. Nagayuma ko nam. Ginayuma day dya Amila. Ay, jak ipalubos ang maadaan da iti relasyon. Adamot lang kasar dito'y lugar tayo nukasta. Ay, siyaws! Layos ati gadunukwa! Mila, kumusta kan? Ay, ada ka maghayam dita, Maria. Ay tayak pailaang aditoy. Ming-ming-mingan ka itay pailaang. Bumimpintas ka ngamin kahit. Lakuan na kami man, pay. Sakpaya makinarang ka. Ay, wandaya. Aglakla ko agdayam. Ay, tulungan ka na. Ay, man, Mario. Dito'y tipila. Isa-isa lang. Mahinang kalaban. Ay, darasin nyo gidi. Dali nagpudot. Hey, di order ko 5. Brudo, ay, unang mabit lang. Sige, talakwan kayo. Ay, no. Imakmutan day taig-ig ka, Ma'am Mario.
Ayun kayam. Kunak no pagkuskus iti yelo. Kitaom ni ading mo abrinda ijay, oh. Bye-bye aman dita. Ay, sus, nakabanikas mo tin ijay. Makaungungot samat kadata. Ay kat ipakita takid di aswit ta. Ay, ad-adan nga agungot na. Aho, bayam nga agungot. Kaya't mo, agbeso-beso ta. Pag dinig ka tin tatiping-ping ta. Iti kasta ka makita na. Mabainday ta, ay kat sigurado apumanaw. Sika at talaga, tila pampanunutam. Ay, kat sige ang arod. Agbeso-beso ta. Ay, Brenda, papanam. Imalaldawa na magmagna ka. Ay na, agbirbiro kak iti pangibagaak iti nadiskubrek na na. Ay, siya kun ati pangibagam iti dayta na diskubrem. Ang sakbay nga istorya dayta. Mapanak man payagurder iti halo-halo ni Mila. Tanay, ay nanana, dayta ti saan mo nga aramiden. Tapayasan. Jay lako na, binalitungag jay kamuti na. Ay, katuan, rinamanak. Permi ti pait na, nagnisit pa'y, naggrabe jay balitungag na. Ay, saan mo titi panagkunak? Binalitungag ko na lang arudaan. Na, apay ngagungat ka kastangay. Kayat mo ti masabidungan. Kaya't kung aron ti mapan gumatang, ay pir jamat tila ko ni Mila. Ipilit yun tumang kati kayat yo. Ay mapanakagurdar. Si ka Brenda ti binalitungag ti panunot na tila ibagbagam. Oh, kitain nyo man deta. Uray da kayo, nagayumanan. Anyati mo ko na miti halo-halo at inimplak na na. Ay, mayat, Mario. Nalaing kan nga timpla. Ta sinuruan nak ni Labs ko. Anya Labs. Sikamat. Labs? Aglabs kayon? Isuwa, Labs mo't ni awag na kanya kun nana. Pudno mo't Nana. Mabalin ka kadi nga agbalin amay sa kadagitin ninang me. Anya-ani na nga ibagbagang. Agkasar kayon. Unin anana. Isunto mo lang ti pagturungan na. Saan ka pa'y nagpropose kanya ka? Ay kat agproposak itan Kaya't mo ka de, nga agparin tumangak dito'y sangwanam. Ay, sige Malahat siya kundi saksiyo. Ay, kasanungay. Awan pa'y mo't sing-sing nga itid ko. Ay, sos, maudin day taas sing-sing. Alan, tanday, maibibos kun day to'y halo-halo. Brenda! Oh, Brenda! Adda ka! Apay ka din, Nana. Ada istoryahan ka. Amaw, nagpropose ni Manong mo Mariokin ni Mila. Agkasardan, sa kanuti may sa ninang. Day tati kagura ka mapasamag. Day, agsangsangit kan samutan. Makasangsangit akpay lang, Nana. Tapay ko mga agsangit ka. Katagpadadamot na barukan balasang. Bak, dapay kit din adwa. Amumot ang kaapak da Jamila, Nana. Ang dapay utang na adi na pa'y binaybayadan. Ay, mamati aksan ni jay inistoryam nga dagayuma jay halo-halo ni Mila.
Ay, sana mabalin nga ipang ko na Jamila. Ay, nga ron nga iti maramidam. No iso ti kayak na. Ay, adamaw mapagpadaitak iti bestida pang ninang, Brenda. Saan? Diyak kayat nga agasawa da. Sana mabalin na. Ayan nga laki din ay agdal na ka man dita, Brenda. Labs, nakadumog mo't ni ading mo. Mabainak samat nga umasidaw. Asit gamkit din. Iba ka mga kalaysatan. Nungay nga tadwata amang ibagang. Wen, saan ka madanagan? Ala, ta sumurutakan ka. Sige nga, Rod. Brenda? Agkasar ka men. O anya, kaya't mo ka diti agbalin nga abay? Wano, abay latan dita kusina. Tila ibagbagamad. Ay, Ay na, Labs. Saan nga min aday taabay iti kusina at ibagbagamad? Kita mo, nakaungutan. anya nga iti kayat mo? Abay Oh, sige. Sikat ikang runaan nga abay, may. Nungay nga tapagbalinin talatan a maid of honor. Ay, Ay may mayat manen. Mas bagay ko Nangag mo, mayatan, Labs. Ala, agkalay sa tangarudan. Duwan ti ag-college nga apuyo, tatang. Kat awan met nga rudnam na maak ijay awan arapaap na amanugang yo. Anak ka. Pudno, agtalon kan agpasada iti tricycle. Ngam no adda mapasadaan na, yinom na met amin. Ay, kagsarita kayo Kain palubusan na ka nga raw. Palubusan nakman wano saan, di nak maigawid, tatang. Ay, sus. Umdas man day ta pagapaan yawn. Nagpakada ngam di na kayat. Kamalagayam? Ngam nakasagana amin ng akasapulak, tatang. Kinapudno na, agluwasak nga agpamanila inton rabi inubiga. Aniya. Tangay saan ka may gawid? Ala, mapan ka. No saan ko nga aramiden daytoy, no saanak amapan agsakripisyo, saan ama kaadal dagiti anak mo. Ikarkarigatak, mate. Iso nga rod at tulungan ka. Sige Duanton ti ag-college nga anak mo, kendwa ti high school, no saan ta nga umagawa, ay awan lat amukon a makapag-college dagiti anak mo. Mabalin kumamat nga agsardeng pailaeng ni Mayla kahit. Tagturpos pa ni Junior, ta third year na matayin. Saan nga rod akayat ni Mayla ti agsardeng? Ala. Makaammo ditan. Ngam no agrigat ka ijay. Awan pa basulem, tasan ka nga imbabaon. Siaklatan ti makaamo. Uray ket nasingpet kano dagiti agbalin nga amok kuna ni manang digna. Naimbagman ta di na kainggawid ni Goryo, Rose. Panggapuan na amang igawid kanyak ngay manang ket para mo't iti pamilyami da itoy. Sabagay, tano isulaang ay awan lat amukon. Sabagay, sakripisyo laang ti kasapulan. Dakil aba nagti masweldo para iti gastusin dagiti anak mi. Ay katwan Duanton ti college mi. Tay inauna kan ti inaanak mo. Wan nga agpaiso. Ag first year college gaya mo ni siya ina. Saan na nga rod akayat ti agsardeng manang. Taglepas kumapay ni manong na ngam agsangit met adi maka-enroll. Kasta dagiti ubing akayat na ti makaadal. No apay ket dimot
Adda dagiti kabailan na ti agadal, taadda mabalinda agastusan. Ngem awan met esem da nga agadal. Pudno ta kunam. Idinto tadda tayo amang urkuranges amakuna. Kayat met dagiti anak tayo ti makaadal. Una, tati adal ti kapatgan ita ama ipatawid tayo anaganak. Taisunto ti armas da amakiranget kadagiti panubok iti biagda. Mabalin la kuma, saan kayon nga agabrod mamang? Kuma, ngem no saan ko atulungan ti amayo, saan kayo ama kaadal, nang runaken ka anak ko. Pudno akayat ko ti makaadal mamang, ngem kuma, saanen anasken nga umadayo kayo. Agiin nanos tayo anak ko. Mamang, ti kuma panagadalyo ti ipasnek yo. Liklikan nyo ti barkada, kan aram-aram, ha? Promise, mamang, ipasnek ko ti agadal. Nasayaat, sana bale, makatawon laangan ni manong mo, bareng makaturpos tumatan. Maksayan ti dakkel a paggastusan. Ni ko mapapang ati agabrod, imbes adak kayo. Hay, awan lat ammo ko, nanak ko. Awan arapaap ti amayo. No saan ko atulungan, awan na saya at apagbanagan tibiyag tayo. Here we are, Rose. At datan dito airport ti Hong Kong. Wen manang, urayan talaangan ti mang sukon kada taad driver ti amo. Naimbag lakit din taadda ka. Saan ko lakit di nga amo ti inararamid ko. Nalakalaeng. Ngem dumalaeng no adda batido akadwam. Wen batkit di saan ka ngagdanag? Nasaya at dagiti amom. Ngam agaw awir lang ti trabaho. Kandakalan ti aywanam. Manang, day talaang ta medyo adda parikot iti anak dagiti amom. Tautisam. Kasta ka di? Manuti tawanan ngam ubing ti panunot na. Maano sakmet siguro manang. Wen, ngam saan anak kaanos ti sigod nga agaywan kankwan na. Maldita ngamin a babae. Anya ti kayat mo asawan manang. Nukas jay nga awan dagiti amo na. Timot la makichacha ter aramiden na. Aguray kan umawat lang arudan iti dolyar ti aramidam pare guryaw. Wan pare, Agpatagay kan tong arudan no awatam ti damo nga ipawit ni kumare. wan day talaga yam. Nagasat ka talaga. Kan awan ton makibingay iti mapaspasadam. Sigod met pare. Ay wala niya. Uray idi adda pay ni Rose ditoy. Awan mo ti mait itid ko ang mapasada aken ko ana. Kaday ta ti pangapapaan na kanya. Ngam, kasano day ta pare? Awanan Agpatingga ka langin iti kukot o parbangon analam ti kimpuna. Anya, Maawata mo na ti kayat ko asawan. saan ang mabalin Ado dita. Sa bagay matkidiya, kas kumatay bisaya na waitress, ike video kibar, ike crossing. Isumait. Napungga dayay. Mabalinday jay, pakitam lang iti dolyar, kumayat ka ta na dagos. Anya laki din. Pare, Wan pare guryo, danag mo na niya. Anya laki din. Mapantakid day. Anusam kid din tili mo. wan man, pagustuhan ka man pare? Dayta, anya laki din. Anum ti kwarta, no saan mo agastusan. Adda bayadak pa pang.
Mano? Sa nga ribo a pesos. Nay, nagdakulan. Anya nga rod ti mabalin ngay no iso nga rod. Kan adamot impaw itan ni mamang. Adda nga mawanan. Anya? Kinantyawan dakdag iti kakadwa ka driver ti tricycle. Kat napasubo ak. Anya? Kasano nga rodan? Anya matan? Ipapainom yu laang ti pagrigrigatan ni mamang. Saan nak man napagsawan iti kasta? Si Kasya Naya. Ipulong ko kin ni mamang daytoy. Anya? Sige. Padasem tamakaraman ka kanyak. Basta, ibagak nga ibarbartek yu laang ti patulod na akasukat ti panagrigrigat na ijay. Sige. Padasem kunak manan tamakaraman ka kanyak. Nag-date kayo mat kano kinibisaya na paray. Kaya't namat nga men. Basta da may papatpat mo kunak nga rodan. Ngam, parikot pare, Anya? amangan no agsikog. Anya? Ken, amangan no maitanon kiniros. Day tatimos na. Masapol ano amom ti simrakam. Amom ti rumuram. Anya lakit din. Anyat kinunam siya ina. Pagbisbisyo laang ni papangmuti ipawpaw it ko. Wen mamang, kas ita, agkurang ti pagtuition ko, kat sa anak a maka-exam no sa anak a makabayad. Awagak tuman tinalaing nga amam. Kasano nga rudan? Saan a mabalin a sa anak a maka-exam? Midterm mi paymat nga rod, mamang. Sige, padasag ti mangibaga kinininang mo digna. Syaklatan ti pangipatuludan nyo. Wan, manipod ita. Da kayon kinimanong mo ti pangipatuludak. Uray tadamot sapul ti amayong agpasada. Isulaangan ti kwartana. Sige nga rod, mamang. Urayag ti ipaw ityo. Kat agannad kayo dita, ha? Bye! Bye, anak ko. Naglaingkit din ti awanan bain alalaki. Adapay metkit di kwartak ditoy kinapudno na, saan ko nga ipawpaw it amin na sweldo. Kasta ka di manang, kan saan anila kay mo ti pangipatuludam. Kinitatang mo, wano dagiti anak mo, tananakam damat. Wan metkit di Ay sus, day tatirigat na kadagiti daddo mga asawa amabati. Imbes nga isuda ko mati agabroad, saan met? Katidakas na. Noadan maipatulod mo kadakwada. Abak dapay ti politiko apainom ditoy papulutan ijay. Di dala pampanunutan ti rigrigat ken sakripisyo tayo ditoy. Isu nga agbalin tayo matawais. Kasta ni Guryo manang. Ala, dayto yan. Agpakada ka ken boss mo. Ipatulod ko laang dayto akwarta kunam. Oray kat awan serek da, at dada ang mga iwan iti anak da nga awir mo. Naimbaglaangan ta na anos kan nasingpet da, manang. Salbag! Dakda kayo laangan ti patpatuludan tinalaing ay nayo. Kasanumat ngamin, ibisyo yumot ti ipatulod na. Sumardeng ka man. Mga numasipat ka. Nalaing ka amang sungbat. Sungbat ka la, sungbat kanyak. Da kayumat ngamin, di kay lamaasyan kin ni mamang. Anya? Saan kayo kumaamasaksaktan? Babang, ibagbagak lang tipod no. Awan asiyo kin ni mamang. Oh, may sa. Bilangan ka. Kut, addapay na idanon kanyak. Nibagak kin ni mamang daytoy. Kagura na kayo lakid de. Anya mo daytaan ay danon ken ka chismis. Patpatyam dagiti marites dita. Isardeng yu kuman alipliputan ni mamang, papang. Anya?
Adda nakakita kada kayo asimrek iti motel ijay ili. Kadwayo ti servidora iti video okay bar. Anya? At dapat nang idanon kanya kiti dayta anak kao. Gamsan ko pa yan na sango asinitar tilanggong nga asawam. Ti awanan bain. Awan lang aruden ti may tultulong na. Imbis biso na lang aruden dagiti mo na nga impat patulod ko idi kan kuana. Ita, ibababae na pay. Ay, san ko nga mo no apa yan nagbaliнаkas diya iti asawam. Sana gaputa awanak dita. Kat nagsapulan iti. Ay, dawanan baing. Awagak man kat pagsasawak. Ha, ibagak ano di na isardeng ter aramiden na. Isina kong. Aniya? Sige tatang. Awagak man itaniguryo. Ay sige anak ko. Malagan anad ka ditawan. Bye! Dahil ti dakas nakin ka. Tanuan niya ti maidanon kan ka. Patsyam la adagos. Aglibak ka pa'y lang. Ha? Sana pud no dayta. Ken, mangted ka man kiddi iti kwartam. Uray kusing. Awanan maawat mo kanyak. Anya? No saan kang agbalbaliw? Agsina talangan. Agsina? Ha! Siyak ti karitem iti sina? Wan, kat idon namon dayja babae. Ha? Awan ser-serbim nga asawa kan ama. Duldog kakit di Imbes nga agtinulong ta sa balikit din tar aramidam. Ay uray awan asawa nukaskan ka. Ha? Mabit lang. Hello, hello! Ne, inidupnan. Gaboy te impolpolong yo. Kini mamang yo. Awanan ornos me. Saan kayo amang sidir papang? Tanaglawag ada kayo ti agbasbasol. Ne, talaga na lang gamang sumba-sumbat kanya ka. Mapan kayo laangan iti babae yo. Katda kayon ti agden na. Saan kayo umeten asumang sangpet dito'y balay? Kagurgura da kayon. Ababukan nakmatan. Naglaing kan? Anak kalaang. Wan, anak daklaang. Ngam no mabalin la ko maapilyan ti ama, inaramid kon. Aniya? No manakam kayo, panunutin nyo man. Husto ka di ti aramidin nyo. Ada ijay adayo ni mamang. Agpatpatagabo para kada tayo. Agsaksakripisyo. Ngam anyangay tar aramidin nyo. Sumartagan! Naruwam kan nga. Ay, patasama diswan ti anak mo. Tadapigan ka lukaw. Tatang, anda kayo man. Gayam dita. Balangkantis met gayam da a babae iti video kibar. Natural. Awan mayawat mo kan kuanan. Iso simurutan ken lakay magnaw a pensyonado paray. Tidakas na. Nakabaso laken Rose. Kasta unay unget na idi nagsarita kamay. Pumanawak ka no iti balay may. Nujak kayat nga itarumnak. Ay, awan kasayaten ita nga ramidam. No diti agkid daw kay ti pamakawan paray. Oy. Sandak pay kidi kababain da kita anak ko. Apaendak pay. Ay. Papapanawon dak. Abugan dak akasla asaw. Madimot nga min dinaramid mo paray. Naisaldak pa iti tricycle ko. Gapo iti dayjay a babae iti video okay bar. Si kamot nga men. Pinatpati mamin ng imbaga na. Inted mo amin nakidawan na. Nga graman amin na dutdut mo. Nulabsam ti agsaw. No permimot ngamin ti lailo na no kasya nga adda kayat na. Ket
Saan ko mata mapagkadkadan pare? Ngamita, si kan tinagbana ka nakakasi. Wan nga rod. Kapilitan nga agawid ak ijay balay dagiti naganak kanyak. Ay, uray no kastaunay nga unget ni tatang kanyak. Dulduga ka no. Imbes asyak ti agbalin asarming dagiti anak ko iti kinaimbag. Kinaduldugmet ka no ti inararamid ko. Anya lakid dain. Tôi đi à? Ok, thích đi. Đi đâu ra rồi đấy, anh em mình solo rồi, anh em mình. Không, mình biết solo mình trên mình chứ. Solo bolero rồi. Trời, mày bật kiếm tiền một xíu chứ kìa. Đâu rồi Bây giờ mới làm luôn á, chứ là chưa có ấy luôn á, bây giờ mới làm luôn, anh đòi bật kiếm tiền, cũng ước á. Review lại. Có cái này nè, đeo vô. Nè. Đó. Giống mấy đứa tiktoker. Ừ. Thì em mua cái này mốt bị đuổi em đi ra làm review tiktoker, chân chung hẳn hàng á anh. Ha. Mới ngồi là nhai như hàng đớp đi. Thì quá à, phải nhai thịt chó như thịt chó là anh em sẽ review thịt chó này nướng ngon lắm, cái lẩu này cũng ngon. Rồi đớp là đớp. Đúng. Tứ ở đây kêu là đớp đi em. Không đưa cái mít vợ nhai nha. Xong nhai xong mới là Anh này hả? nhưng mà đúng không? Có không? Có. Lấy ra thôi chứ sao bỏ. Lấy ra rớt cái miệng. Nghĩ là lấy ra thôi, là để chổng khi nào đói thì chị Nhi kêu vậy. Giờ cả công ty biết hút thuốc là ngại gì nữa. Ủa bữa lại gì? Không lấy ai? Đúng. Ủa rồi quay hỏi ngồi vậy hả? Ngồi như vậy hả? Có nói chuyện nói nè. Ấy chèn vô luôn. Quay thử thằng anh cũng thấy vậy. Không, cái này để cái cao đô này luôn. Vô khúc cuối luôn coi thử nè. Anh thấy là bật kiếm tiền quay vậy thôi chứ má bật khó phải. Ý là đã có bật đâu, cái này là đang trong quá trình làm này em vô bỏ vô luôn. Thiệt. Lên Facebook á. Không, Facebook nó bị bẫy. Facebook em kiếm rồi cũng thấy tụi nó cũng có rất nhiều bẫy, nhưng mà tụi nó hơi rất của bọn Philip. Ý là rất Philip đó, nhưng mà nó không có đăng bài, nó không như mình, thậm chí nó rất là đậm. Lúc mình đợt đó là có bia vậy. Bây giờ tôi có bia cái trò này nhưng mà tụi nó rất được đăng bài chứ. Có một ý là lô bia này, thì có toàn cái bia cũ á, tụi này nó làm không? Mà bia giảm không mà. Nó mở đăng là được đấy. Đăng lên mà có còn tương tác không? Đăng cái từ xuôi mà. Không Từ đóng hay nói đâu. Đi em đâu cầm hay gì đâu. Mình đi chay mà. Đúng rồi. Đợi nó tự đề xuất thôi. Đúng rồi, nó hơi tốn thời gian nhưng mà sẽ đỡ hơn. Riêng gì cái group thì không được kéo được á, chỉ có đăng trên cái con bay nào đó thôi, mà làm con bay. Còn nhiều hướng đi mà anh. Không đi qua cam. Đã không có kêu là kiếm tiền là chịu á. Má kêu lên có view á, view lên nữa là có view nữa là nó bỏ. Giờ kiếm view khó nha, chỉ ở đâu. Anh view giờ view còn không ra luôn kìa, view 4 kênh rồi đó. Nói đi chung. Vui gì? Cầm cái này lên kể chuyện. Em 4 cái chả có view. Anh hãy cái ti qua cho nó làm á. Anh thấy cái anh lao qua chưa? 20 đứa. 4 cái video của anh nó đã lên view rồi mà nó đéo chịu làm, giờ anh view lại méo lên luôn. Thì ý là bé không chịu làm mình có bé khác. Ừ, nó chịu luôn á, giờ view đéo lên luôn mà anh chửi. Bây giờ chịu không? Bé mới. Mà anh chửi đó em. Không muốn làm nữa đâu. Thì không có tiền không muốn làm nữa. Làm gì mới. Thì bây giờ đi cưới ông đại gia Trung Quốc rồi. 90 tuổi rồi. Khủng quá, 6 mấy rồi rồi bây giờ. Không, bây giờ ông 90 tuổi tới 91 tuổi mất rồi. Càng lớn càng tốt em. Lớn ba thằng luôn chứ đúng không? Cái đó gọi là gì ta? Sugar daddy. Bao nhiêu? 60 rồi. Ông mới 60 à? Rồi, 3.60 mà. Rồi lớn hơn ba luôn á. Tại vì Sinh năm nhiêu? để muộn để muộn. 96. Cái gì? Sao 96? 6. 17. 96 66. 1966. Vậy là lớn hơn ba anh chục. Đâu, 69 hả? 66. Lớn hơn 3 tuổi. 3 tuổi. Lớn hơn 30. Em 7 mấy rồi. Cái mốt sao làm không gian? Cái mốt làm không cút. Tại sao? Dịu luôn. Không. Chút. Không cho nó có ảnh hưởng gì hay đó gì đâu. Chắc gì nó chịu.
Chắc gì không chịu giờ chơi kèo không? 1 tháng nha anh Khánh, chơi không? Mất cái gì? Mất kênh nha. Đứa nào? Thì giờ anh em không có gì đâu, anh bật kiếm tiền lên là anh mất. Giờ anh kêu anh Khánh 1 tháng tán Ý cái là này đó. đứa nào? Chút hay Diệu thì anh chọn thôi. Anh chưa thấy mặt. Diệu đi. Anh đưa Diệu em. hả? Anh nghĩ vậy luôn. Anh nói giỡn thôi nhưng mà nếu mà được thì giúp cho anh Khánh có người thôi chịu đâu. Diệu thì chút. Thân càng thêm thân. Ừ đúng rồi, nói chuyện bình thường lên, thoải mái lên. Tức là gì nè, ví dụ mà tự nhiên bạn bè không, bạn đi làm xa đúng không, anh Khánh chở về rồi, lo cho ăn uống cái kiểu đồ. Thôi là sao? Để bạn tự lập, để bạn tự lập. Bây giờ chỉ cần không nói gì hết là được rồi. Đúng rồi. Bây giờ em ngủ ra đi ăn lẩu. Đó. Đừng ngồi lẩu đi. Thôi Ra được đó cho ổ lộn thì 7 món. Thì bây giờ nè, em chỉ cần làm hỗ trợ anh Khánh ở cái phần gọi là im lặng thôi, cho gặp gỡ thôi là được. Được. Cái đó có hỗ trợ rồi nè. Sao có hỗ trợ? Mày về mày nói mày mét hết rồi chịu. Đúng rồi. Tại Phải nói với tại sao lại mét? em dắt các bạn. Anh Khánh làm gì mà nhắc? Anh dắt gì? Ừ. Anh dắt đi đâu? Anh Khánh là một người rất ngoan luôn á. Thấy anh thì ngồi làm suốt